بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, khairu khata'in at-tawwabun. Lawan nang katan sin anak apo Adam khata, daran magpakahilan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tinin sa rayaw-rayaw na magpakahinang daran dosa among daran isab magpangayo o magtatawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis duga ilaw sin Rasulullah sallam, wallazi nafsi biyadi law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Laungnya walladhi nafsi biyadi, laung sin Rasulullah sallam ibut sa pahanku paamuin tag kumkuman sin ginhawa ko atawakan amin halawm kumkuman niya inun sin ginhawa kina sapahan kulong na patuhan Rabbul Alamin. Sin uno, law lam tuznibu, bang sadya wala nakamulong na nagpakahinang dusa, la zahabang Allahu bikum. Tanto igan nakamusin Allahu Ta'ala di hadunya. Lan yakun nakamusin Allah Ta'ala di hadunya. Wala jaa biqaumin yuznibun. Iwan pakariun niya na pauno. Padunya ini in kauman magpakahinang dosa. Fayastaghfiruna Allah. Uus nila maghinang dosa, mangayo sila kaampunan pa Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum. Ampa sila ampunon silang Allah subhanahu wa ta'ala. In hati niya, in manusia, way rapat, mawaya siya mandi, misang pabya din pagtuyo niya, bilang manusia, in siya di makalipwas, dahil ngayon ang dusa. Inadus, nakahinang siya dusa. Ibang buko ni sabi mana sin hadis yadto, tinapiapan jari ko maripadun niya maghinang dusa. Bukon. Bukon day sabi mana niya, sin in ikaw, suway ikaw to maghinang dusa. Bukon. Sa di kau mapuas, di kau malapas, dahil ha dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko bukon ni mana niya, sa kaula-ula da akon ko maghinang dusa. Sa manusia sadya kau yan insipad kay mo aming pagtawon lang niya az-zulm wal jahal. Yan insipad pagtawon kaanyayahan iwan sinsipat kajahilan. Nalagi iyan insipat ato akan niyan habaran mo ipagtawagon hawa. Aming mangdahi pahinang maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Iniain
in Arab, pagtagon niya ginhawa, lugta, nafs. In kato, tinya ginhawa. Naon waktu imangi pagtagkato, hawa nafsu. Tinya amuin nafsu, atau akan hawa ba yun? In hawa yun namin mangi. Sa bukon siya, karya sa linya mangi, bukon. Sabab sin hawa yaon, amo yun mangdakay mo isang maghinang marayaw. Sa bang siya kapasaran, amo yung mangdakay mo maghinang mangi. Tinayin hawa, doon na mo yung tumubo yung pagtagon, lasa. Lasa pa hinang marayaw, atau sub pa hinang marayaw. Bang wayroon na yan, beda sinibarat long tabi, wayroon na hawa mo, inatin niya, wayroon na baya mo mag-inom, magkaon, wayroon. Wayroon na baya mo mag-asawa, nabiya din pa yung pag-anak mo, wayroon na baya mo mag-asawa. Wayroon. Pinipia panjarian ka sin Allah Ta'ala sin hawa. Biyutang doon, hawaran mo. Hindi ko bangyan bukom marayon kaparihala mo, nalong sin Quran, long na, qad aflaha man zakkaha, qad khaba man dassaha. Long na qad aflaha, bunal tuod, nagparuntungan na inuno, zakkaha, amuin, nagsutsi, sin ginhawa niya. Qad khaba man dassaha, iban, tanto tuod, naluwi na inuno, in nagpasad, pagginang maksiat, kasaran ng ginhawan niya, nawanapso, naluwi siya. Napiasaran niya pagmaksiat pa Allah Ta'ala, kad khaba mandasa. Inhati niya, imano siya, suway niya, ingatun, kumangi siya iban dumayo sa baban niya. Inayari ko hadun niya, ipaparihala kay mo inuno, in ginhawang. Inyamang mo siya tarbiyahun, pamarayaw, sumaya ng kau tao marayaw. Magparuntungan kau. Naman kau isa magpasad kanya, tinadulan mo na sa dasing kabayan niya magmaasya, na sambil kau ikatilak bu papinar ka jahannam. Biad. Tina in kita, di kita makaig, ibang malipuas, dengha makahinang dosa. Balikan ko bukun kita dia at sinunotala maginang dosa. Bukun. Ibang bukun na matimpag papanjarian ka to maghinang dosa. Sa piapanjari kita maripadunya, laung niya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ko piapanjarin jin, ibang manusia, wat malaingkan hakarna sin pag tag-ipon kako. Iniapya panjari kita, ang maksud magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain doon, pagka imano siya at iniyamasi sa kaino siya buhi, magpakahinang dusa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, mga tiranan, ikapapas sindusan niya mang siya makahinang. So hasara aun upat parakala siyabut sinsara makapapas makaig sindusa simmanus upat. Wayron na hikalima niya upat da. Timpanagnaan mo ng pagtawon pagtawbat. Ini karwa mo ng pagtawon pagpangayo kaampunan. Istighfar. Ini katu amo na in paghinang ibadat karayawan. Pagpataon sinhinang marayaw. Ini kaupat amuna in uno-uno kumugdan habaran sinambuk beriman, harta niya, ahli niya, ini kumugdan kanya musibah. Kamudaratan, may nangyat to sabab, ikaampun, ikapapas sindusan niya. Alam sinallahu ta'ala, alam sin Quran, alam ni watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alam niya ibang pagtawbat kamu, Allah subhanahu wa ta'ala, tan kamu.
Ayyuhal mu'minun, amoy mga bariman kamo. Amin kamo mga bariman. Maita la'allakum tuflihun. Murah-murahan magparuntungan kamo. Inati niya rin doon, wayro makapaghulat-hulat sin paruntungan buat malengkan, mga sila magtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narain doon yung pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, imana sintaba yatubu, imana niya, tinya, ada, yaulu, nagbalik. Tinya, bakas siya nakalayo, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, tinya magbalik siya, sumuog pa Allah ta'ala. Bakas siya magmaksiyat pa Allah ta'ala, na magtawad siya, tinya magbalik siya papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas siya maninggal sindiakan sin Allah ta'ala, at tinya magbalik siya pa Allah ta'ala, amin huminang sindiakan. Dihato yung pagtawon, magtawad. Ay hakikat niya, sin syarat niya, mga parakala sa Allah Ta'ala, aun tu syarat niya. Suway ini masampurna hataw magtawbat. Bang parakala simpagkay ni manusia ganapan ikaupat. So into, muna-muna, hinang simpangatayan. Amuna in an-nadam, pagtawahon. Laung sin Rasulullah sallam an-nadamu taubah. Im pagsusun, inyan lang niya tawbat, pagtawbat. Inya, intao mabaya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway niya pagsusunan, sinin siya nakalayo din Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sindusa na hinang ngayon. So indusa pagnganan, bangbukon, dusa paninggali sindiakan, dusa paghinang sindiangan. Dusa to siwu-siwu. Banglaw mo indusa amin huminang sindiangan malagu dusa so pama sa lawi malagu indusa sin tuminggal sindiakan. Na impanagnan liangan sinallahu ta'ala dengan mga rusa amin di niya ampunon mangdi pagtawbatan amun yung pagtawahon pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini kapapas yung pagsirik ini, amun yung pagtawat. Yung pagtawat kanya, amun yung magbalik ka papagtawhin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah ta'ala, inna Allah la yagfiru ayushraka bihi, wa yagfiru maluna zalika liman yasha. Bunnatu din Allah ta'ala, la yagfiru, di siya mangampun, ayushraka bihi, in pagsirikan siya. Wa yagfiru maduna zalika liman yasha, iban mangampuni siya simpardusahan mababa dengan pagsirik, kisiyusyo yung kawayaan niya. Bisan di kapag tawbatan. Mababa dengan pagsirik, iban pagkufur, dakula, Allah subhanahu wa ta'ala, diilan sinunod ta'ala, kamaapad dengan kampunan, isiyusyo yung kawayaan niya. Inatin yang karya asali, sin hinang marayaw, iban karya asali, sin pagtawbat pa Allah Ta'ala, amon na magbalik, imano siya pa pagtawhid pa Allah Ta'ala. Magbalik siya pa, amon tunggalun niya Allah Ta'ala pag-ibadatan niya. Tunggalun niya Allah Ta'ala bilang Tuhan pagtag-ipunan niya. Parat sayahun niya. Amin nagpapanjarikan niya. Amin nagdilkan niya rizki, nagdilkan niya kawuhi, dilkan niya singkatan ni'mat. Allah subhanahu wa ta'ala. Iban para sayaw niya Allah ta'ala, pagka siya rin nagdilkan niya kawuhi, nasuway siya rin ipagtag-ipunan niya, pagtaatan niya, pagibadatan niya. Di mamarahi magkahagad sa dayin tao, sinintuhan niya Allah, inagpapanjarikan niya Allah, di mamarahiyad to. Suway da siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mga musyrik na kauna, laung sin Allah ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yakulunna Allah. Bang mo sila asuon ya Rasulullah,
Laung niya man khalaqas samawati wal ard. Isyo in nagpapanjari sing pitong lapis langit. Wal ard di man sing ginlupaan. Unin ni sambong si mga musyrik kafir. Laung nila bunnal tuod ini kapamong nila Allah. Ini magkahagad sila sinaon Tuhan. In Tuhan nagpapanjari kanila, iba nagpapanjari langit iban lupa, Allah. Nagpapanjari singkatan, Allah. Kaya kahagad nila. Beda singkatauran si Muslim bihaw. So mag-aunin hihinang nila, mang-aon na kabugaan nila, mang-aon na kabayaan nila, hulat-hulaton, matto na sila pabarhala nila. Matto na sila pakahoy. Matto na sila pabato, mangayo-ngayo dito. Nabi ada si Muslim bihaw, na mga Muslim mataon. Bang-aon na hajat nila, matto na patampa tiyapo nila. Matto na pakubol, mangayo-ngayo matto. Ini syirik. Wayron dapat suwe ni pagtawbatan. Misampa siya nagdaraawa Muslim, mang sinaginang ini, nakahinang siya sin syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mang niya kaya ingatan hinang niya ang syirik, sa masi-masi siya mag-syirik pa Allah ta'ala, sambil siya matawag musyrik siya, magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mang siya abutan sing kamatay, wala nakapagtawbat parakala pagsirik pa Allah ta'ala, in siya di siya makasud, surga, misampa siya magnganing-ngan niya Muslim. Oy, may mamarahin ang ngan mo, biyasin aw nagnasihat ko no. Bangingan mo Muhammad, lapas na ka. Minsan pa unininan mo, Allahu Akbar. A'udzubillah. Inama sin Nabi Muhammad SAW ngan ni Abdullah. Abdullah ngan sin ama niya. Iniipon sin amba. Sa pangasu, haun sini maghula, ya Abdullah ini. Surga, bukod, anarka, maita. Sabab wayrun siya nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yabutan sa singkamatay. Sablong sin Rasulullah sallam, aun pangasusin Aisha radhiyallahu anha kanya. Lang na ya Rasulullah Abdullah ibn long tabihan ambok dengan mga uno tao na kauna tuhi Abdullah ngani. Abdullah. Kalupan pinamuin pagtagkan. Lang ni Abdullah ni magtatawan ang mga magaji, magpakaon, magpatamong kanila, magpainom. Alang nabihaon long namiyatay na siya. How mo siya long na magulang. Long ni hanarka. Na long niya rason may talong nabiyad. Sabab long niya, wayroon siya bakas nakaiyan rabbig ferli akabuhi niya. Inaway siya nakapagtawbat pa Allah Ta'ala din nga pagsirik pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akabuhi niya. Sabiad to, ininang niya marayaw di makapapasim pagsirik. So nininangon, din nga mga dusa dakula, amuna in number 1 dusa mo ng pagsirik pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukon saan ula-ula. Tiniya amon mga tao madto pa nunok yaon mangayo tabang ajin yaon ibang mangayo lang tabi maghajat ha mga kuwol yaon katuonin apo nila bihan alam sing kuwol na apo long niya kuan in apo mo ini kailo yari na sakit ini na yari na dia kulong na kay mo ando ayo na sagda halong na pauli ana Allahu Akbar. Nauusyat to, sabab sin fitna, kaya ulianin apo niya. Nakita ba kaulong niya? Narasad dalam na matupatampat, kaya ulian niya. Na'udzubillah min zalik. Matu siya panuno kamura. Ipangasuwisyon nagpauli. Nagpauli Allah, buko namin niyaon. Alam sin puuli yaon. Sabing piyangayuan niya, uning kiyamatay ka niya, sakit day sab. Tinanasakit siya, wayroon kaya uwatan ng sakit niya, na simiyatay. Sa mga tao madto, mangayo ka niya. Tapos, kauliang man niya po niya, panghati niya tuno. Ama tinagpauli, bukod, inya to fitna, inagpauli Allahu Ta'ala. Sa dulan siya sin Allahu Ta'ala. Sab sin tiyandas siya sin Allahu Ta'ala. Mangbiya din pagparat siya niya pa Allahu Ta'ala. Las siyasat pa siya sin saitan. Na yung mga kamusliman bihaon,
labi-labi ha mga pu, ulang panghati, ato akan aw namin mga masuk patampat, in sila ini pagdaw nila man to kaanakan nila, uguron anak nila, hinglaw nin anak nila, wayro makaon nila, harap man to patampat kaagi, mangayo-ngayo. Minsan inalaw sin tampat yung barhajat da sinduaan nila. Barhajat sinduaan nila. Tinamang paamon mato sila pakuur. Dumua, ya Allah ampunan yung tao halam sin kuur ini. Bukon kaagi sila mangayo. Kaampunan ha tao yaw, nampuna kami, maapa kami, mang kami long newen, na nalupa na kanyang do, ayan na kami sagda-sagda. Yari na kami, yari na nagda mga manok puti, yari na nagda, kataan nagini sindiaman to. Mga magkaon pa yaw, sindiaman na barzak. Na, pagkita na naman sin pagkaon biyutang dito mga sampol wihan. Biyaning nakato puti, kaya hilangan na. Naisip magkayan kayo mo, mga tao ito, miya matay nagkaundan doon, at mga jinin nagkaundan doon, hindi sa. Yung jin, di kumaon sing kaunon yan, di. Yung pagkaunon sin jin, tinabukog. Bukog sinamay piyagkaunan niyo yan, mga manok, yun sin kaiwanan. Atawakan, amuin, lang tawin, najis sin mga sapi iyaw. Amo tin pagkaon nila. Ang kan na, bang aon long nabihan, aon long nek, miyaya ako long nabihan, jin long na tuko magkaon ko iwan sin maglamod kay iwan siya pagkaon niya bukog iwan tay sapi. Lumamod ko mat sa kakita mo yan lumumat nga masarap yung pagkaon. Sa paragbuson kay mo. Sabi jin man diri magparagbus malingkat. Sa inkaryasal niya mangi dagbus mga mo kakitaan. Magpanjari ang paragbus gwapo. Namang main love siya, main love kay mo, usin ikaw na in love day sab, amo na ning pagtagon aw waktu magkarupang in tao. Sablong ko pansinsin. Yan. Inakal niya. Ala kullin, mangayo-ngayo tawang pajin. Ibang mangayo-ngayo ha mga nunukyaw, ibang pa mga tao hamin yaw nalam sing kuhol. Magpauli sin sakit at magdihil sin hajat sin tao, inya to haram, shirk, di manjari suy pagtawbatan. Bangke ingatan sintaw inyon haram, shirk, masi-masin niya hinangon, ang pasiabutan sing kamatay, wala siya nakapagtawbat, namisampay ngan ni Abdullah, ngan ni Muhammad, ngan ni Fatima, di da siya ampunon sinallahu subhanahu wa ta'ala. At niya suway tapangadyon, uning pagtawon shirk, o sa pata halian, amuyad to. Narin doon, ini karua, dahil mga makapapas sindusa, sin manusia, kuasin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwanin pagtawbat, inyan fardu ain, pa mga Muslim akil balik. Bukod sa pa Muslim, pakataan akil balik, fardu ain. Kaya fardu ain, tinadi man jari butasan sinambok manusia. Dahil hapanagnan sing kabuhi niya, ba akil balik siya sambil siya mapatay, suway siya masi-masi nangangayo ampun iwan nagtatawat pa Allah Ta'ala. Mayta, sabi na sinagi, adlaw-adlaw di siya makalipuas ding hauno, ding hadusa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fardu ain, wajib. Intuminggal kan niya, dusa. Pagkain, pagtawat wajib, fardu, intinggalan siya dusa na. Hindi magtawat, naninggal sin pagtawat, bardusa. Sabi adin na inuno, inamuin, naginang padusa, di pa magtawat. Kanya, matao din dusa niya. Naubos long tawihan long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi, taubatan, nasuha. Abo ko ni sabing pagtawbat. Magtawbat-tawbat na hadya kawihan. Law mo kimugdan na bukod. So kay tawbatan nasuha. In tawbatan nasuha iyauning ka-ikhlas ibang pangagadha sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwan sin long niya an nadam. Amin pagsusunan mo sin nakahinangkaw sin maksiat pa Allah ta'ala. Ini karwa niya amunain itanong mo alam pangatayan mo sindi na kau magbalik-balik huminang sindu sayaw. Ini katunya hawak to ko nagtawat suway
tinggalan mo na, iwin mo na, butasan mo na, layuan mo na, indo sa nahinang mo yaon. Sabab intuyat to, bang dusa pa Allah Ta'ala, o siya nambok din nga tuyat to, hindi mo di mo mahinang, tiniwayrong pa ko nakapagtawba. Misang mutantuhon, ipagtawat bihat to, kulang insarat niya, di taymaon sinallahu ta'ala. Sa kuno siya may nang taymaon, bang siya tawbatan nasuha, bang naagalin tuyat to, bang aon do sa mo papagkay mo manus siya, na makakaw, nanuntuk kaw, suway kumat tumangayo kamaapan kanya. Sa babahadlo, kiamat sukutun niya kaw, namang mayroon ni kawayad mo, dosa niya yato'y katukay mo. Namang maus nin karayon mo kataan, dosa na sa jingkiaganap madukay mo, itilo na kaw panarka. Na'udzubillah min zalik. Na ini karua, hikapapas, dengan mga rani kapapas sindusa, amo ng pagtawang istighfar, pagpangayo kaampunan. So ini pangayoon kaampunan simpangatayan. Pangatayan mo muna. Ayat ting pagsusun, ibang ami pagmuhot-muhot mo, mangayo ka kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Sindusa na ilang. Ubus, hilabtik sindila mo, astagfirullah, ya Allah ampunako. Hilabtik sindila mo, astagfirullah. Naubus, ang gautaan simbaran mo, ipagpangayo mo kaampunan. Nangayo ka ampun, pagsakali, siusulang to simbaran mo, di at tutay mo. Ibiyan ko lang mo, yaonin alak haunahan mo. So pama, alak, kami tao mag-inom alak, yaunahunan niya alak. Laong niya, astagfirullah. Astagfirullah. Alak iniinom, astagfirullah siya sabot. Musiba dakula. Malagbo, dosa. Di manjari inyadto, bukun hat dosa, amoy lang tabihan dosa dakula, sa kufur yadto. Di manjari. Sa panggura-gura, in panggura-gura, haaga masin amaw, tala kufur. Di manjari, istihza, di manjari. Kita kau, aon hambok kistori sinambok tao. Imbaba ini malingkat babae. Baitan takaw. Insini Palestinian. Arab. Pag sa kalibulan Ramadan, miyanaw hiinda, ibang pagtamong siksi. Siksik bihan. Intamong na siksik kawaran. Ito, siksi. Si makat taksi. Pag kita ka na sin driver, sin taksi, lang naman ka to inda, mayroong papiragan mo. Yaw, nagsiselfon siya. Yung babae yaw. Lang sin nakita kanyaon hinda, bulan Ramadan lang niya bihawon. Sarang-sarang isa blong na, mag-adat ko sa blong niya biha, nakamulyal si bulan ini. Tamong-tamong sa kolong ni Marayaw. Di si hinda mo. Di umog nebis sa rayad to. Nang gura-gura, hinda. Unin agi niya, kain sa punin, tagin Tuhan mo. Namikit, biyaw na dyan. Mikit yung babae ito, biyaw. Yan, pag kita sinusugat, talong na di na maghiwal yung tauin. Magtuy, emergency, di pa hospital. Wayron na miyawat pa hospital, patay na. Sa iyo, yung cellphone, alam liman niya. Diyan. Na Palestinian dayan, maputi. Na pagsakali dia pa hospital, wayron makaingat sing family niya, dia pa morgue. Liyon pa freezer. Liyon pa freezer, sabiyaon na. Tinya, iwan cellphone niya, liyon pa freezer. Wayron na, di na makapuntol, di, maunit papuntulon. Diyan na, amin, hawak to kamatay niya, biat to na. Liyon pa freezer. Wayron mag-claim, tinakiyawa na. Pagkawa, bukon na dagbus tao, dagbus na carbon in itong. Main ka na freezer pa sa biyuta nga, ang pamon, mga freezer di mapinda sa freezer. Why? Na inang itong, imbabaiyat, mitong. Kaon yung cellphone ka na di makawa, yaong kaya kaputan niya, miyatay na sadya, yagan kiwul, yung cellphone niya. Maita, sab nang gura-gura siya,
kaagama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dusa dakula. Ayun. So, yung magpangayo ampun, pa Allah subhanahu wa ta'ala, at niya, yung pangatayan mo, nagmasusa, sinakahinang kau dusa. Naubos siyaon, at niya, kabayaan mo, pangayoan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban tiyatayma mo, indo sayaon. Sinakahinang kau dusa. Sabi ato, ilabtik sindila mo, astagfirullah ya Allah ampuna. Iban uno, iwan ang gauta ang simbaran mo. Bangso pama ko na ninggal sambahayang, na maguno na ka, magsambahayang na ka. Bangso pama ikaw magsisina, namig na ka pag hinang zina yan. Bangso pama ikaw magpuputing, na di na ka magputing. Bangso pama ikaw magtutumbi, na di na ka magtumbi. Bangso pama ikaw majuri, na di na ka mangjuri. Di na. Sababing pagjuri, hindi manjari, hasara. Sinagama Islam. Sabab piyanglangan, aw na tuhambok sahabi, tiapok nin chinilas, taumpa, siniban niya. Bagay niya. Tiapok niya. Naglag na kailon tao yaon, taumpa ni mga hauno. Pagkabuakan. Asusan. Susa. Malaw. Pag-ingat sin Rasul, betan sila. Atin niya ayaw niulong niya, hinangay mga hinangyan. Sa uno ni kasakit hapangatayan, sinuno, sintay mangud mo Muslim, inyat tumay ng mudusa. Patuhan Rabbul Alam. Tianglangan, mudarat. Di manjari. Agama Islam. Biyan. So ipagtawbatan. Ay. Atin niya mangayo ampun, Allah subhanahu wa ta'ala, wajib yan. Dua. Tinipagtawbat, tibang pagpangayo ampun. Na ini katu al-istiksaru min al-hasanat. Magpataod sininang marayaw. Maita, sablong sinallahu ta'ala sa Quran, innal hasanati yuzhibna as-sayyiat. Bunal tudlong na hinang marayaw, mga hinang marayaw, yuzhibna. Makapapas, makaig, sim mga hinang mangi. Atin naman ko magpataod sininang mo, sumagawa. Hinang marayaw, maig niya isab, mapapas niya isab, hinang mangi, bang magsiwo in darajat nila. Magsiwo in darajat nila, beso pama, indusan niya nagtinggal sa bahaya. So, onin makapapas yung pagtinggal sa bayang, amo na magginang si sambayang. Sa bamuraon, tumukan niya. Indusan niya magsirik pa Allah Ta'ala. Onin makapapas kanya, amo rin pagtawat, iban si pagtawhin. Saba murat tuin uno. Inamuin tumuk, harus sayaw. Sabay siya magtup, hampas siya mapapas. Bang di magtup, di siya makapapas. Bang malagbo indusa, dahil sinamin hinang yaon, hinang marayaw, di niya kakausang papasun. Indusa na kuna. Bihad. Naubos, lang tapag kakulang din waktu, di ta na pahapaon para kala sinyato. Mga hinang marayaw, makapapasin sa magjihad fi sabilillah, magsambahayang, magpuasa, magzakat, katansin ibadat yung makapapas. Magnasihat, makapapasin pardusahan, mangdaat pamarayaw, manglangday nga makapapas, sino simpardusahan, magsarak kakaw, tumabang kaw hata ubar hajat, ingkatan niyan makapapasin pardusahan. Sa amuin kaya sab sinuno sindusa yan to ay kaya sinhinang marayo to dengan mga dusa. Lihat. Naran doon ini kaupat niya laung niya al-aza alladhi yalhaqu bil mu'min. Amuin kamudaratan atau kapuhingaan atau kabinsanaan humugdan hambuk mu'min inyan tiranan hikapapas day sab sindusan niya. Tiranan ni kapapasindusan niya. Biya na sinasabot hadis sin Rasulullah sallam long niya ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Lang sin Rasul sallam atin niya aming mga murid
bihaon ni bihaon kaadir maghinay na nakang madto pauno patampat niyo. Ba't ka mo di malay? Naran doon mga amuin nagdurungog lang tabeban nagkikita bihaon. Taong sin Rasul sallam ma yusibul muslim uno-uno in kumugdan hamuk muslim min nasabin deng naman hamuin taab panganan amuin kasigpitan atau in taabin niya amuin lang tabihan kumugdan kau sa pamalaul kumugdan kanya kalaulan liaul siya pag ibadat atau pag panawan naman atau uno lang niya kumugdan kanya laul atau akan kumugdan kanya sakit biasa namin sakit matay amo na yung sakit ikamatay kanya di na maigdeng kanya sakit yaun wala hammin atau akan kabutulan wala huznin iban kasusahan kumugdan kanya wala azan iban kamudaratan kapuhingaan iban long niya wala ghammin inamu long tabihan makarihil kanya day sab kasusahan makasakit sinuno si pikilan niya makarihil kanya kasigpitan pikilan niya in ham iban sin huzun ini katan ini alaw pangatayan ini nakabutang laong sinambok kaalim in huzun tiniya pagkasusahan waktu amin aun nalawa deng kay mo limaway na kasusahan nasusah ko simigpiting pangatayan sa aun ka kalasahan mo nalawa deng kay mo miyatay sopa ada punin ham tiniya aun kabaya mo susungon sa miumuga kau ya hanggaw kau arakala kugdanan kau musiba kugdanan kau arakala di mo makawa imaksud mo yaw susay at walang pangatayan in ghammin amo in di majatu kay mo aw ni hinang mo sa iyong kohalong susa inyaon gham bihatu nalong niya misal long nin uno sambil long nin syauka amin matunok kau doon na natunog kau sin lansang, natunog kau sin daong, natunog kau sin uno na makatunog, atau ikaw mismo in nakatunog kabaran mo. Sabi nagtahi kau, natugsok mo imbaran mo. Bihag. Hatta syawkati long sin Rasulullah sallam, illa kaffarallahu biha khataya. Buat malainkan long na may nang ini sabab ikakiparat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikamaap kanya sin pardusahannya min khataya atin hikapapas mamarahin na hikapapas sim pardusahannya Allah subhanahu wa ta'ala mga nasabot yan in hatin niya in upat nasabot yan to amuratu in lawayan amo in hikapapas sim pardusahanta ikaisa niya pagtawbat nasuha hikaruan niya aming pagtawagon al-istighfar pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ini katunya amin pagtawagon magpataod sininang marayaw kataan sininang ibadat kataan sininang marayaw iaagaran sin ka-ikhlas amisanin mag-igkaw sin tunog kaatiranan ang mga karandanan niyaon inyat mahinang muna long takarayawan makapapas sin pardusahan mo misan long tay na may maglano kaw sin bahay mo inyat mahinang na along tabihan karayawan kaya mo biya din namang masjid din lanuan mo ato akan manglangkaw deng hamangi mangdakaw pamarayaw ingkataan yan mahinang karayawan ikapapas sindusa mo na in mga labi na inamin hinang ibadat tuod amin wajib kay mo di na sim pagzakat pagpuasa pagjihad iban sing kaibanan pa ingkataan sim mga wajib fiyardo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ini mga kasuban iban kabayaan kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sinuno sinipon niya bariman ingkatan sin ibadat yan makapapas siya sin dusa amin tumup sa mapapas ni mabihag sa hakatan sin ibadat para kala pagpapas sin dusa impuunan sin pagpapas sin dusa amo na pag-ibad amo na pagtauhid amo na pag-iman Allah subhanahu wa ta'ala amo na kariasali sin ikapapas sin dusa sabab misampay manusia imian long tawihan naginang ibadat so pama kafir nagpuasa kafir nagsambahayang kafir nagzakat kafir nagsadaka
kafir timawang ambok Muslim, kafir nagpay ng dag, katanya to ng marayaw. Sa hatat kala insiya, wala nagtaubat, iban wala nagparatsaya hakatunggal sinallahu ta'ala, ing katanya to di makapapasindusan. So unin ninangon sing kafir, so ay siya magparatsaya, ibang magtaubat, pallahu ta'ala, ibang tunggalun ni Allah ta'ala pag-ibadat. Tumayma siya sin la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, amo yan tuin hinangon muna sing kafir. Atin yan, tumayma siya sing ka-Islam. Namang siya tumayma sing ka-Islam, long sin agamata al-Islamu yajubbu maqabla. In Islam, mamapasi siya sing katan, dusa na kauna. Siwu din siwi iwan sin dakula, siwu din mataw diwan sin tiu-tiu, ampunun sin Allah ta'ala kafir nagtawbat, hawaktu siya mag-Muslim, ampunun indusan niya katan, bang ikhlas da, iban miyagad da aturan in pag-Muslim niya. Misam biya din taon, misam biya din lagbo sindusan niya. Sabab in pagtawbat, mamarahin natong mamapasi sindusa dakula sin manus siya. Biya sinamin si matu hambok tao, amuin na kayo ng dusa kasyaman tagsyam, nakabuno si kasyaman sa tagsyam tao. Pagsakali mangayo siya tawbat, ataw kan magtawbat siya, nakatupambuk tao. Bahasay sa may nga taagama, sa magsasambayang long tabiya, mag-ibadat. Sa way ilmo, mudarat dakulay, hatao way ilmo, inamin magpitwa-pitwa siya. Asabi ato, intao hamuin, way ilmo yun, impitwa niya, yasuman siya long na nakabuno ako kasi mantagsiyam. Awang papa, kaampunan ka ako. Long na wayroon na kaampunan kayo. Nahinang sintao yaon, pagka wayroon na kaampunan ka niya, inahinang niya, amo na ipiatay niya, inuno, inamuin tao yaon. Nahinang nahanggatus, pagsakali masi siya naglag, sa sing kaikhlas niya, naglag si makapandu kan niya, papagtawat sa bunal, nakato siya pambuk alim, hakauman, amin pinakamay nga takauman, ampa siya iyan aun long niya kaampunan kayo subhanahu wa ta'ala, sumangawain syarat niya, suway ko mig ding haula mo, tinggalan mo yung pagmaksiyat yan, madto ko pahula, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya magparatsaya ko pa Allah ta'ala, mag-ibadat ko pa Allah ta'ala, tunggalon mo, impanawid pa Allah subhanahu wa ta'ala, abiyat tulong niya dagbus, ampun ko sinallahu ta'ala, pagsakali harap niya mamadto, hagitungan na siya, way pa siya misan nakaabot, pagitungan tuod, amoy maut matupan sipak, sa iyabutan siya sing kamatay. Sa sabab sin kaikhlas niya, iban sin baya sinallahu ta'ala, ampunun siya, atin niya, inamoy layo niya yadto, piyasuok na siya harap madto pa aming tampat pagtawatan niya, iampun siya sinallahu ta'ala, ibang piyasud siya sinallahu ta'ala surga, na murah-murahan mga taymang udagam Islam, in Ramadan ini, suway tanyo di kalupahan, in pagtawbat, ibang pagpangayo ampun, pallahu ta'ala, ibang paghinang marayaw bulan ini, ibang simbulan parwaing, ibang nasinuno, sandalan, ibang sabaran, ibang taymaun, inuuno na musiba, kumugdan kato, sabing katanyan, ikakiparat, simpardusan tanyo, wa aqulu qawli hadha, wa astagfiruna li walakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.